Pathen mi tay Hello, check. Tuning kay mic operator puhi hung thay lo hi in sung ta sa da moja. Tham chat khel na nei le. Hello. Bui hin. Ibon chawa dingu hitin nei ko ogin kazai som ko le segi saute. Hello, check. Nei ko ogin kazai tang ma ko ma dingi Nei sop hing dingin Calvaria nei sop ding ding in Calvaria Na thisan long tha chu Pakai kahunge Pakai kahunge Dun nang kom zone Dun nang kom zone Thisan chun nei sop thingi Thisan chun nei sop thingi Calvaria long tha chu Calvaria long tha chu Chon se kahivangin Nahing kahin zone Thanei pin nei sop thing seli Kathin sel masang se Pakai kahunge Dun nang kom zone Thisan chun nei sop thingi Calvaria long ra chu Jisun ei ko veke Ta san det ki chin din Lung se ta san nop ki chin din Leile van chunga din Pakai kahunge Dun nang kom zone Thisan chun nei sop thingin Calvaria long ha chu Chon sit hat gam sunga Thahat ei pe Jisu Lung se ta in ke ei lam toi Pathen na ei bo e Pakai kahunge Dun nang kom zone Thisan chun nei sop hingin Calvaria long tha chu Chon se kahi wangin nei kain zone Chon se kahi wangin Nahing kahin zone Thanei pin nei sop thing seli Kathin sel masang se
Hallelujah. Hallelujah. Amen. Pakai kahunge. Tu nang kom zonin. Nang kom zoni. Thi san chun nei sop thingin. San chun nei sop thingin. Calvaria long ha chu. Jisun ei ko veke. Ta san det ki chen din lung se ta san nok ki chen din se ta san nok ki chen le le van chunga din le van chunga din amen hallelujah pakai ka nge tu nang kom sonin thi san chun nei sop thege Calvary alo chun thege Calvary John said hat gam sunga John said hat thad ei be Jesus lung se ta in ke ilam to se ta in ke ilam to Pathen na ibo e Pathen pakai kahunge nang kom zoni Hallelujah, con chào tổ sự kỳ tích. Hello, hello. Pai nga tao te. Lung se na le happy na dim hingjing wanam kapau dita Pathen. Pa tu jing kan ngin Dihtah kompi zebin thagabin ki pathanom tan pakai no Houbung mi ten na ba so la ka sabin tin na ma ka thang ko we hingjing ka Pathen he pa jon mitam ta pakai pa ta bang hin khomang thailawa lung hem la sa a ka la sa hin khomangan mitam ta ka kam sung ambe a hi bang pakai nang ma lung set zalin jon tunin pakai ka pathanom tan ko bem mun nang ma ka ba so tin ke pa na ma ka thang ba we hingjing ka Pathen pakai tung jingkah abula pa na nang nen man sawa achai na geya nang ma ba chola sedihan lang na Bible theng sim do di hizong le tela na thupi apang di jot pakanangan thagawa nei din piwa teng le na mite ho kilkil dang cha hum ho thagaw dang cha hum ho ten thagaw gen thena hum ho akiba hum ho lung se ta nangan paka lagawa dim se na kile ki thendewin nang man thagawin che nang ma thu se do di ho na thupi se do di ho paka nang man nan man sa kidang ta paka he pa Houbung te dinga oi ba set na kani thindin Pathen ni bo pi diwa apana apna chai ta ka sa ni pi do thagawa nei din khom pi diwa nei that khom pi diw ingai lo ka paka sumna kan tim hi amen. Pa amin phat pat na tau na eman pi uwa pu lun zahau chunga ki pa thu I phung win tun jingkah Pathen Houkhom theya phat hoi le phat pha ei mu sa wa amasan pa Pathen thangwa na pi win Thupi Pathen thua tun jingkah elam kai diu senior pastor Motbung Baptist Church songhin tin Houkhom lam kai pa jang melun guite kei ma khong hitan
la ngei ta le ai su halwa la lam kai ho chunga ke pa thu ong kan phung ngin tun jingka Bible chang Colosia bungkhat changsom mapat changsom lani asim ding pining cha Sitlhou wife of pu khup ne Sitlhou hung hen tin pat na taw eman pi tawin wa chai na la sa nunga chin boy them Houbung Thupi phat hung hen tin thupon phat Houbung secretary hung hen tin thilto hol han do na pu hen min thang diken hung hen tin phat chai na la lam kai ho maman in mo pu pi win tin taw khom zo ding pu ngul kholam Houbung hung hiding a hin tun program amba na chal haki nutin Bible chang sim Colosia bungkhat changsom nani asim ding pi ning cha Sitlhou kan kowe tuni Jingkah isim do dingu Colosia mite hinga pol le khathat bungkhat changsom apat somlani chan simpan hite chule hicha chu pakai zadinga loma imalam zo se a dei lama na chonuwa thil pha bol na tin tanga naga theijowa chule Pathen het lama nakhan tong na dingule somlakhat kipa thanoma thu hat le lungde hat pong dinga alopi athahat dungzuya nahat do na dingun somlani wa a cheng mithing te chan khom pia loma ei ho ei sima pa chu thangwa jingun Pathen tu cheng isim do ho angai hla zo si ading Pathen khatte ibo pi ta Bible chang ngai ta isim pi wa pi ning cha chunga ke pa thui phongowin tun wa chai na la sa nunga chin boy them Houbung phat mon loading in kan kowe Hello. Jingkah pha imu sowa Pathen thangwai num henlang Pathen lo pina dingin imazo se hin se ma pakai nang bauti la hin sang sungin namin thing sunu ji na thep na imane zo hi zong leng ala gao thingin nei pu jing seng na nang bo ka ki ngai na le ka ki son pakai nang bo na hi e o pakai nei ngai lut na hi alo pi nge sem zo se la asung nung pe na nei koi zalin
kadam sungin namin thing zum nu leng vai gen thei cha te ki ngai na nai ki ke man ka he chen tai o ka hin kho a gen thei si lung mol cha ka hi sing wang in na min ba choi di ne hin dong sa ge o pa ka ne ngai lut na hi alo pi nge sim dấu sẽ la a chung nung pe na nei koi zalin o pa ka nei ngai lu tan ho hi asa nge wa choi jing ta nge ka dam sungin na min thing chung nu wa choi jing ta nge ka dam sungin na min thing chung nu o pa ka nei ngai lut na hi alo pi nge ye thil sim zo se la a chung nung pe na nei koi zalin o pa ka nei ngai lut tan ho hi asa nge ye choi jing ta nge ka dam sungin na min thing chung nu va choi jing ta nge ka dam sungin na min thing chung nu va choi la Pathen phat thai bo pi taw Hello, check. Hello, check. Ba chai langai ta sopinu chanu ba kona ingai thlawin ki pam le zengin idamule Board of Deacon in Lungel kinai khomin April sa panahi kai khom na ho hi aveng venga yung ke tol diu hin veng holong pharcha nong ti go diu hiche akibol nom na hi ipije ham ti le veng sunga nang hon koi koi chun ipi bol thayam na ki het so ke yo hin ya che program ho hi haptalung kenan ki sim diu a speaker ho adang da ho chu secretary pan gong in tin ai wanga conduct di hen lang ba choila se di hen lang taw namang di hen lang bible chang sim di hen lang chuteng le alam no mi zong le na bol thei chanu avenga nangma talent chi a da sa le hila talena Pathen Houbung ti tu ma sanga ina sei uto kilona Pathen in za chom bol the nei pi wa hin abang la sa them loi alam thei loi bible chang sim thei loi ai wang Houbung lam kan ke zo zai lo hin iveng mi te che hin ya chu ning ling se na thanom ta hal ta mi zo set pakai na to na dinga chan bo inei the na dinga wa in gon na dinga wa hi thanom ta ina chi wot masat divin ikiti mo na hi ho in ga kai gu na ga kai da nom kit zing best excuse in chunga go mal ang gin kho kai da tante kit zinga hin ei zong nang zong koi zong hita cho hin ai wang hin go tham khat zen lang ha zu hen lang zong le phat se a ho in kai che hite let us go into the house of the Lord
when they said unto me, let us go into the house of the Lord. Pakai ho na cheu ti din ka thano me tia devin sei banga pakai ho in zon jing the go dai kai zong le mi so pi pathen chate che um lai zawin pathen I thang ba vi nei tu jing ka a pathen thu I sei ma songun secretary pun long hin pho nan ten hi zong le tham chakhat emphasize ka bol no min tu ni la hi parte men society ki phu do ni kho iman du to khana ni la teng le soon senior school khen teng le men society chairman pu let lun diken ama vai hom na noi chu teng le former men society chairman tu diken pulal ngam ama lalam kaina men ho la thanom ta ikil diwahin men ho zo se upalang ho zo se peche tunila pathen wa chela sa dinga injugot so kai diwahin cho zo se lalam kai dingpun zong bon se kya ready ai ta ding kine ba mi nahi tuzinka isay diu money and worship sumto pathin ho Timothy thot na bungu chang so ma chun ipikisayam ti le for the love of money is the root of all evil sum ngai lut hi phat mona zo se abulahi ati e sum ngai lut Bible sim teng la phat ta cha sim de sumati lo he sum ngai lut ti e mi bang chun sum hi chon se de hi sum hi thil se no sum ngai lut chi pi ham achu Matthew bungup chang som ni achu you cannot serve both God and mammon pathin to sum hauna ailu wa le pathin to riches wealth lamlowa how good ding ti hoi nangman serve the ball thei poi anung najen khom thei poi John bunglia chu pakai Jesu Christa to samari ta numei nu akeu na chun ipisiam ti ahile ni khong lung ding hi no Jerusalem ailu ala hilai ti long ngai ta lo ding ai wangin but hin chu hagao hin God is spirit oh then they that worship him must worship in spirit and in truth hagao le tutta a ho di hi ti e atu pathin ho chu hagao le tutta a ho ding ai ti hin sum ngai lu chu the root of all evil phatmona chon sit na ya kai bulahi akitiki di nahi hejechun Bible in wang sum chu chon sit hi ti wang sei pon ahin la sum ngai lut ti sum ngai lut tunin sum to ho amani hi isei mat nomun amani a relationship iti che khom di ham ti hi e ipizia hi che thupi kalhen ham I society I Houbung so society yung ti daing kate pathenin tunin kai lutta ka khomite ho bung mite ho dinga pathin tuta sei dinga engan sina heti ho hi keiman advantage kala in pathin tuta ai all la in se jeng diwe thar hap ta lung kejin sei dong leven ka sei chim lo de Jingkah ni len sei dong lang ka sei chim lo de aje chu ka thip na ka sei pon ka chi na ka sei pon mth ke ya ka sei pon ai wang pathin sei di ap
It is say the ipiham ti ahele. Idin munuhi. Inam din munuhi. Houbung din munuhi. I Christian hi now. Idin munuhi. Study kaboli na hile. Ingay chano tam tao men. Pathen hoa ikile movin. These people hijite hin. Akamuva. Ehovuvin. Ayvang, their hearts are far away. Isaiah lekabua. Ayvang along timuki ako na agamlay at ihe Israel te say na he. Tiyahi idin munuhi ve na hile. Ikambem bema Pathen kitia. Vachay la kisa. Angol tao na kibanga kidil swa. Lam kaya kipanga. Reverend kahia. Pastor kahia. Deacon kahia. Ahilo ala. Lalam kay kahia. Ahilo ahile. Hito bang zatsom tsoma tsu to mun din muna kapana. Ahilo ahile. Din muna kapang lo wanga tsu ponto tahon kakaya. Ahibang kapathin ho. Hello. Kalung tim. Kamotif. Lungput. Kalungput hi. Pathen daw na hinho kaman nahi. Atamin nahi. Hichi din munchu. Itamba sadyang tawin nahi. Isociety. Ihobong. Isumansa danuzong. Isumu uzong. Ine uzong. Idon uzong. Imchan uzong. Ekemansa na hozong. Kavet ziyahile. Pathenin. Kasopa. Hichi na sayda hi. Hichi na sayda hi. Hichi na sayda hi. Ay saype. Yang to. Kana po na natam tao men. Ay wangin. Kum khana ni vei thum vei Pathen tu say ye chen. Pathen tu ipon na dung zun agi say do pon. Ay wang say ngayong kati de ipon. Ay wang tu kuma. Pathen mi te hon. Kilung to ta. Na tong homui te. Nativa. Ahile. Oh Pathenin. Kapon at ho. Society. Reform. Houbung. Reform. Ikiloy home now. Ipathen hobu. Ilam kahi now. Same to nga pathen. Engan sinahi. Amiten ahe na. Ipan sa utay te. Kakilay na he. Pathen to say kakilop ziya. Jingkah nila akasay ahipon. Pathenin ay say sa anom. Kum tu kumalong isay chay di hunam. Kum tumsung ay isay chay di hunam. Ay wangin. Izat saying kating, bowling kating, ipat chompilo di dong la kande kilo, angay tave, anom tave, ti a kichay ding in wang, kigopo kite kain kote ho. Iyaw, imadzaw si. Hiji chun adana, in sayo hitan. Italena Pathen holding tulong, isay tawin. YouTube mazong akoy dan tawin na nangay tayo Pathen ipimansa na nanayam. Muntin gamtina kasobite ho. Message zong nan bolun phone call nan bolovin Pathen na bohen lang. Tun zong live hichi Pathen tu ngaya sobite ho. Houbung mi te ho. Pakai mina kante munai. In ho hi Thupi in ilung puno Thupi in Pathena kihelna reformation inay diu hi Thupi ti hi Houbung mi te ho company na tong ho service ball ho munchom chuma am ho Pathen chate ho tunin heche live stream ve ho nozong selong kante munai TV vetna ahile sino vetna velovin Pathen ho ina umdana Pathen tu nangai divin ulanau te ho zong tem na kan ni junai. So bete ho money and worship. Money and true worship. Ala true worship and money. Pathen ho di ta le sum. Sum hi. Sum hi. Hin na zong hin. Ti na zong. Imahi
sumi hen lang ipi hen lang lohi hen lang zui hen lang kani hen lang ai lo ai la ipi hen lang anything in itself is not a sin ma chai chon set lo pi chu ma cha chon set lo pi chu ama ai pathinin ama dinga ain siam hi bo chu ama dinga ain siam hi bo chu till he nothing in itself is a sin sum jong chu chon set le sum chu chon sit na hung pang ji ta chu azan ka sei ta nahi again take it up in ang chu pathin lopin akimo nei suma Houbung support na long tunia pathin mi te hon I mai chamu I offering ai lo ala pakai dang ai hlan do ho chu en biwa hiche paisa a chu hiche paisa ya chu tunia pathin I ho thei u hi pathin thang vai nam hen sum sia chu pathin I ho thei hi chu sum chu peda te leo hen Houbung a sum da te le iti ipia chu ho in sa di o ipia chu to nei do di o ipia chu lam kai ho lo ipi di o sum sia chu pathin I ho hi chu sum ta na ko na chu pathin I ho thei hi chu sum chu chon se thi nai sai lo chu sum sia chu thagao mang thai I hu do thei hi chu sum sia thagao mang thai I hu do thei hi tin chai leng wang chun ka sei hi a sei hil tai nei ti di oi aba nu mai sum sia thagao mang thai khiu doi pon pathin thagawin na to da pathin hu na ki chang he bo chu ai wa chu pathin thagawin na ato na dinga chu pathin tu di ta anglun dinga chu alut ding pa chu mi pa chu ki pa man sum lo ki pe la amen pa ta kem akatin na ta tam ka tin ta lo la chu na next month chu na thaki do chu na pa ta kem in bol liu chu lo teng le pa ta kem in bol liu chu sum bein pa ta kem bol thei de ve thei lo de chu pathen na to nai chu ta sei pa yong chu hong in tin che de ve no sum na pe de chu sum chu pa na chu pathen thagao na to na ding aman cha ding chu kheng mang cha cho sum a phat dan nan cho ha dan da chu sum ja chu cha te ki sem pha chu angai cha ki sem pha chu but ai wanga sum ja chu ki na ki thana gu cha na ki ne ne gu a ki ne ya vet lila ki ne ya hoila ka mang walem ki ti chula it's worship true worship with the low pitch. True worship with the low pitch. Here too, sum he asumahu son sit hilo imandana chun til patam ta hin ke bol thei ta cho. But hin lengam machal na chu hung ta cho paisa zia. Dunia I paisa ziwai. Isum ziwai hobunga sum ipelu ziwai. Ahilo ahile nangman nasakawa sum da nei zia ai lo hola na sum na lo na sum san zia chu pathen na pe na sum zia chu ki pal thuna na nei lo wa ai wanga minna in chena pathen thangwa na pathen lo pi na nei thei ding chu boy mo ne tunia a boy he the real problem is not money in our hands but money controlling our hearts. Tunia hon, dinga a boy he, ikonuwa sum hu boy he lovin, hite sum hu ilung timovin. Ein control got wa hu boy he. Hiya chu Hebrai bung som la thum changa chun hitihin akisuni nei. Let your conduct be without covetousness. NIV ahi ibisam tele
keep your lives free from the love of money. Be content with such things as you have. For he himself has said, I will never leave you nor forsake you. Hebrai bung som la thum chang nga a chu. Pop set they chat sum ngai lut na ko na chun nang ma na lung thim chu lamangin. Ati chu. Covetousness. Ipiam covetous covet ti ahile. Lam di lova desire kiti chu ngai chat dei chat ein covet atila covetous ti ahile ipiham lungthim di lova mu god ding dei chat ding la god ding ti chu hit hot chu ne hi in I let be content with such things that God has given you. But hinin nape achun lungthai na ti chu. But hinin nape achun lungthain atichu. Ipe society hi hen lang. Houbung hi hen lang. Houbung hilo society chom hi yong le. Ahilo wa ahile sum choi dinga ngan sina ekichana ahile. Hiche covetousness. Ahilo wa ahile they chat ga man valding ga man vala. Ai lo wai le itiam khatna ga bola ema phat chom ding dei sa pa he pat hienin adei lo se ai pon nangin jong na dei lo e na dei lo wa nga chu dei lo sa chu na bol e na dei lo wa nga chu dei lo sa na bol hi adi lo hena sa na bol hi I bezi achu adi lo hena sa chu na bol the ham atiale hichin na covetousness Hichin nangai chat naga dei chat ga la ding pa chu na zo la chu iti po chika ki sel do en iti po chika man valin ti pa chu na zo chu ai wa chu achai na chu ni la pha na chu azinga chu oh I should not have done that ko bo lo di do chu na ti chu na ki si ta chu na ki si wa nga chu azinga ang hun kit pha na chu tu ni na ti ki ta chu tu ni hita banga chu adang dang zong zon than hoi chon set kham na thei ipp yong le naga bol ating na kisi naga bol ki na kisi ai bang hechi kisi chu repentance alone regret ahi nai hechi chun ko so bite ho till covetousness inei teng le lam lowa dei hu inei teng le till phazong hi asi in aso thei nai till phazong asin aso thei nai khat seng kat till pa God's name Pathen min zong setes gospel kipana tu phazong setes preaching zong setes ministry zong setes till phabol zong setes e macha pha umlo e macha ase umlo iman dan le ilung put hun ase sa la phat sa kai nei pin mawa neo lai wa kai lai wa cha jen via kai lai wa cha ka ni lei khu amo khun avet nuwa ka ni lei chu ein velo wa long school velo pa yang chu pa cha hoi ta agel chu ka ni le ko ya hoi chu ka ni pa khu tu chunga song be ma ka chi ya chu lam hoi kan hoi vel tunga kan mo lim ka kila le kanunga hon he to le min ma ga pa ke koi ken ka koi da ka ti ai wanga hi chu mu hi ba tao chu chai mai chu ka ni le pa khong kila chai mai ka sa de ma hoi chu God has created beautifully. But in hoi sela semichu. Hoi sela semichu. Ahoy dan chu. Ahoy dan chu. Hiji yong chu
Iam khat nain lo tra kham nai di lo chu iam khat ain lo kana iam khat ain bol de le kti bo chu aka ne a chu lo ai chu Pathen thil sem ki dang Pathen thil sem ki dang ai chu he che pulpit jang he holy ti chu atheng ti chu ai va lai ding pai ka thin lo ai la kan lo ha tu ni Pathen tu ka sei chu it doesn't guarantee that I'm holy. It doesn't guarantee that I'm righteous. Pulpina ka din manachu achon pha ka hi de lo bich Pathen tu ati atta angai ngai lu tu ka sei manachu kalung thim chu Pathena gam la thei Pathen tu chu kilep na ka man thei hi chu min phau na ding ang ka man go ri mai thei chu asai them na sum lo na ka man go ri mai thei chu Pathen tu sei yong sum lo na mangjong da lo pi chu Kuhem khat chu kema chi chu ai la thu se ya chi chu hung kal so nga chu I tham khana chu alam kai ho chun sum chu na pe ge thimu ba la amai mol chu an pe teng la ha ati chu a pe ge thim la e pe lo ta ma ti mai thei chu I know it. I have experienced it. I have seen it. Chichu Pathen na tong hilo pichu sum ho hibo chu Seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you. Amasa chu Pathen gam chu hol masa pot tang amasa Pathen gam ki hol lawa sumi hol te le di lo ai chu Ken 2013 na pastor kapan puma school ka balls tunin ga selang taw na kaman Pathen Houbung awang kasi khalo pich ai wanga ka parents so koma kasi kaji koma kasi kataw na jong kajin jong he Pathen pastora nei ko hele chapang neu cha sapa Pathen thu imazo se ama ho chan sa pena hil na ding ministry nei pen ta kataw cha huna katawa kaji to pastor ka hilaya cha 2013 na cha kataw hona koi ham pastor na tonga Pathen nei ko hele ti cha kei ka hi Trong Motbung Houbung le ni chu kahit nei koi khele grassroots level at chapang ho Pathen tu sapa chan thipna abon chakia education di ta chu pe ding ti a Pathen ko ma ka thum ei pe a 2014 kumbula cha pana chu kang nga a hite a chu ibisena Hichang chu adusim chi heaven awang ka ki pa ni ka hayong chu ka ki pa dan chu Pathen ka taw na asana langa hi aje chu ka gel long chu hitho ai le hilai ka long chu pastor nei koi hile kanati chu ale pa tu ni ka pan ki dam pastor pangdinga ka ki gut los pastor ka apang tai ti hepana ka zinu anak ka mais kathes nil Anitha Jingkah anitha kinabo convince ka bole kaji got lo ay chu pastor chu ke dinga ai tapo chapong ho dinga pastor ka hitai ta kaji gel thu ta chu ai banga Houbung miten tong khom dinga long ki to ta nei de yu chu kali so ai banga chi pika sem ke school ball ka hi kapan thelo dai ai wangin hiti a hi nei pan kapan ding na dei mong le assistant pastor ikoi di hi
katia apet na mipin ino mo ba mipin hiti achu hiti assistant pastor chu ilen noi he achu Pathen na ka to na ni chu che khom ai hiti ka sei lo na chu pe ham ati a hi le he ken hiti pastor kapo hi nei po sau hi kemin phat na dinga hi pon sum hol na hi pon thil khat bol na hi pon pat kamite Pathen amite Pathen tu ta wa khang ding le reformation ki khel na ta sa thagawa khel sa dinga engan se ti dia kala hapana kapane office kam lo zong le ho na kong lo zong le plan kani church group ma kain soji o ko vele chen hiti a ki mo bol lo pi chu lung thim vision nei puma angai na ka bol lo pi chu ka bol puma kan che pis kan zis in zi khom hiti ko ka to khom pi ho board of deacon hon support e bol wa Pathen lung se na kain tol khom wa ka changa ka tol thelo board of deacon hon lung ki to ta aphai atiwa kin che khomas zani chu thu khat ka ras mi khat to ka kheu hon en tin aile na thil bol hi ahoi dan ai wa nga hi lo teng le abulin a cho the thi no te chenan zom lo wa hi le whatsapp man so jing ho nan zom lo wa le hotel min abula cho the thi achan lang anti de ati e the idamule a cho lo na pha dhum de cho da the la ka ti e ajes tu ai so ngai nai ik su li bu ngai si ik shelo ngai si hizi a tu ai abula ngai cho the na ka bol no lo te la kum khalang a te la yung ngai se te ngole chu ngai ta lo e o a chu sai du ta cho hal ya ten tang wai no men a chu sai de la ke ka chu de lo I bon wa I chu khom di ta chu hi chi pha chung lung di chu I ti ke le le ka chu yang ding wa cha ma tu ka ta yang ding lung gel ka bol leng dong I gel khom di ta chu la lam ka hon gel vin tin a chu sa yung hi di ta chu le Hitichu king halet one man army thailo I born chakeva all army together yungi diuchu hiteng chule ho inchu Houbung chu ni khania dikhon atu sei kada lo sula ta ba tu sei jo we can make art as a second heaven leisit hi vangam ni na isim te ti chu halna kingai lunna ki khelna Pathena lungkitona kitana summan chadan thilia kai kingai lun halna pen thana ahum teng chule he kate leise dong chu wan gam so te hoin ni kai sung se hidilo hiche hoina in nga yu chu hoina Pathen thu in nga yu chu ilun tengule izi icha imo ite tu Jingkah na hung kai lo ka den ka lu han dan nan chu kai leo chun na ho ding hi cho ti hi ta lo ding o cha te ho mo te ho ulana te ho tu Jingkah an hung kai lo o pa mai ta ke ka phat chom dan ti cho hong ti cho I sei son te deu cho hallelujah I sei son deu cho I bidanga akai ho na kai lo cho na lu han ji wa sanga chen sei son tang na tu zai na sei son thei ta am na tu zai na insung mi ko ma na sei thon thei ta am ahung lo ho tai mo sanga na sei pi son thei na loi na gol ahung kai lo ho tai mo sa na sei pi son thei hi chi chu hing din tengule van gam iso thei sile kingai lut na cham de la kita ana hiti ya chu pastor ka hi zong chu kalung thim adi lo wa hele koi Pathen na to mala a mikita lo pa lung thim di lo pa kai dai chu diken nahi lo chu pasara ka pat zen kho he na ti lo diken ti le casino khun angan an ngai da sia tin ka hong kai ji ha
min angai da de tin ke ka ki pat pastor ka hi dong chu ka reverend motive dong chu ipia motive a ka ya reverend ordained ka hi a chu kum som thum le kum som thum le kum thum the youngest ordained pastor ki chu hi charge hilanga hole in chilai ki style hole in hun lai I was just 33 ahile hecha chu reverend solun ama TBAI na to la ya ama motivate able ma sat reverend ding jong chu katup lo ka gel lo thang nang na khang don la ya pa na pen thain khun di ta nei na hi in hin ko theng mang pathen tu ki mang cha chuteng le na jinei dan jong hoin ai le nang hi pathen na tong jing ding nai tan hai ordination hi lungiali no hi pha chu tia in motivate reverend solun ai le hi chapha na chu ai le ka changai ton in so khowin ai le pha na chun pastor thong khulun pan la hin ya chu application ka sel ama hon cha chun assembly podo kinwa cha assembly TBAI lang pe kina ordination committee pia hi cha ordination committee chapang cha ki bang cha ordained in bo lai ka motive chu katup chu reverend hi ding let ding pham khat bol ding kati hi lawang chun pathin ei zet dai ai banga hin khwa pathin na tong ding hi chi a chu ke pastor ka pan lo wanga chu school ka bol lai long chu pathin tha cha ka hi na peng tha ka hi na chu maintain ka ki bol la pathin cha ka hi pathin la cha ka hi de ka ki su min lo ai post office pastor deacon chair ilozi a chu pathin na tong hi di hi pon hu hing na di ta ine ja pathin na chikat do ya chu pathin na tong hi ding hallelujah pathin thang bai na mai ilo sunga chu pathin na tong hi ding inga ting le pathin na tong hi lo ding no never never pastor ka pan lo sunga jong pathin ei man cha na ko na hu hing na pathin ei pui lu sa chapang tam ta a umin khang dong tam ta umin pathin ka thang bai nei ai ma pastor ka hai tai cho bol ta pong e tileng pathin in ei zep ai ai ma pathin in nang hi ka hu do na hin ka kina mang ki mang ta na ma ka ten nei ei ti chu dunia dong kain ku te ho eden mun chewa hiya chu tua pathin ho di ta le sum kan se na hi choi pizza kan se kiram ti a hil hi che pulpit long chu thil chu in itself chon set ai poi ka ti chon set ai poi in itself chon phat long ai di poi bible hi pathin hi lo pi chu asunga hi pathin thu hi nasim lova hilana ki ko ya hile na bible chu ago vam pa that khat ni bo bible hi pathen thu ya nasi lova hile bible go vam to that khat ni bo bible ho pa hi lo di athu zui pa hi ngais pulpina sei pa hi lo ding a sei zui pa hi ngais Ibola pathiani ikilet na jiu ham hiji achu ibol zo se amma achu asisa amlo aphasa amlo ilung themin a omen na hi he achu philippi bung khat chang som langa achu ipi asayam ti ala philippi bung khat chang som langa achu polin hichlai din muna mi te chan pathin na to chan sei chu Philippi bung khat chang som langa achu wow some indeed preach Christ even from envy and strife and some also from goodwill the former preach Christ from selfish ambition not sincerely supposing to add affliction to my chains but the little out of love knowing that I am appointed for the defense
of the gospel. Paul in ibisiam ti ai le mi abang khat chun Pathen thu hi envy ngai cha dei cha strive kina na lungthim di lowa Pathen thu seizong a ume ati chu the same thing hitbang ma yong chu tunia ho ala jong umda lo umjong uma hi Pathen thu ka sei le ka sei chu di ka sa ding hilanga pa su jep na dinga ka sei yong chu Pathen thu di lo ai ma chu hilanga pa su jep na dinga ka sei di lo Pathen thuta ka sei chun nan su jep le Pathen thang vai no ben amen Pathen thu ki sei na su jep na am ke Pathen thu ki sei e ki su jep na tamais ke dinga e ki sei hi tia ka ki la zia Pathen thu i sei sanga ingai le pa Pathen aman cha ho thu oi pu solal thu sei khu Reverend solal thu sei khu khat ve le ka ko no me a contact number ka he lo hin kum kim ka khat ve I ko thi we Reverend solal thu sei khu what Facebook nga YouTube ma comment bol ho khun gam tin sei ve taw azi chu ama hon aphat na pa kho angai lo Reverend solal sei khu agel thei dan khu nuina tot cha yong en bol ji thau chu ai wanga chu ei tong khate tam ta sei chu Pathen na man cha chu Reverend solal ke dan khu ke dan khu ai wanga chu khang tha tam lo chun atot na pa bo hu nga yubin tin chu teng a chai ne teng amai joker ai bo Pathen tu se ai po ti ve ta anangin a joker lai ta bo nga ya chu a Pathen tu ta ngai ngap lo chu nang na su gep na pa ki la ngap lo chu zani ade sei khat ka ngai chu kai mu ding te la ka seu ka ngai ji chu kha ve la ka hung nui ji a ka ji nun papa ai pa nui ji o anti ji chu gel ji be se nen tin hita sei chu Pathen ta sei chu na za di hin na ka memory hoi ta lo chu sa khu agu aling ho khu paiwin ti chu na na wai agu ho aling ho paiwin lang he chi agu ling ho chu I chan ne he ti chu asa phe ne ti chu he a chu Pathen thu ka sei teng le a phe a phalai chi la ve la agu aling ho chu na ki ne kha wa no I chan hi ti chu hilanga min Pathen thu atot na khu a se lo chu ai mo nui na hil bo ya thugel ta se ke jong ei zep na tama tam chu oi pu solat sei na khu khatu sei na zep khawal le sa he ke na ke na ei zep tin ki ke leben sum tu kan ban se yo tang le na zep khawal o ke ei zep kha ho na ti di I pat lo lai bu tu piu his veta ke sei yo na ki ti diu ai wanga asya na ke la lo na ki sel dius Pathen tu kizep sa diu chu hallelujah amen na kizep thelo lai sia chu angi na la lai sa chu na phat chu pilo here chu Paul khang lai zinga zong mi sop abang khat nin strive ai bam selfish gain selfish ambition lung tup de lo ama phat chom na dinga ngai cha Pathen thu sei zong a ume ati Pathen thu sei ati da Pathen na tong hin khomang Christian zong au mi na hi je chun ilung thimui tuni ai ke hi ibola pastor ki ham lai hi mun authority mi bangat huna authority vai hom na thane na ngai chave vu alam ka hinum kim da lo cho ka tho ma cha ka thu che hen ka thu ngai yu chu ke zia hi tia mai chu ti lung put na Pathen na tong nom kim da lo ai chu that is nonsense that is wicked that is loathsome and that is hatred kida Pathen adai lo hi chu I am here to serve God and to bring the reformation
and to bring the upliftment, the transformation of my people. Kehilaya hi Pathen lo pinading Pathen na tong ding kamite adinga thilbodinga committee lamkai hon ikila theingai hitia chu ikila theilo phana chu ibitam ti ahele ema selfish ambition ema changwal ipam authority thukila anomna ailole ipam khat munom na khana chu ipan gona isei phana chu min eika tingle kilhasich lamkai Pathen na katongena ti a min na hen lo wa hile na lungno ma wa hile mi chawai mi chi chu hile Pathen na tong na hilo nang pan mun dei chan hi bo chu nang pan mun na dinga koi ma chan Pathen na tong dinga mi point bol lo bi chu Pathen na tong khomo te ti bo chu nang zalin chia chu ken ka sei ji chu Pathen thu din mun e Pathen thu in sei teng le tu nin Pathen thu phat mun nei pe o ka ke ba ber se jeng e ti o ken ka sei ji lo chu Pathen thu mun chu i bi sei da ha sana dang ka tabanga ki gela authority din mun dei chata na ji gela chu ke wang chun ka lung the ma chu Pathen tu chu nei sei sa le na ton di wa hin nei sei sa lo le no ho de tia gel the ka ti gel de ka ti ke lo pir de nei ko le wang chun ha tu ni Houbung mi te ho hit ta ya Pathen tu sen ko ka ki ba be se jingi ke principle lo chu ke theory lo chu sei ding lom chun nal ha ai wa chu ilung thima chu oh so bite tu ni na wang a phata ve oh tu ni Pathen na sanin ko wi na phat chom pir ti gel thei da ka ti zo chu he chi gel thei ni dinga chu taw na hung ki wona Pathen man cha hi ngai Pathen man cha na hi lo wa le chu na gel thei lo dis kilet sa na hi lo pi chu kilet sa na hi lo pi chu ya chu fame ithu che lo teng le ise che lo teng le ilung kila lo teng le assembly a ema lunggel a che lo teng le assembly a kongji cho kalunggel ka sei ji a chu teng le mi ala lo wale e ilung kho ta ni chila na phat na diu ke sha na dei lo le ti a ki pa tham le ki chai chila kar sei bala nam le chot bang Pathen thu lo pi ai boy hita bang hi thu ta chu na sei ding ka ngai lo wa hi le ke ka man de ti chu na ki la ngai hiting chu hita chu gel thei teng le hasin na om da lo ding luhan na om da lo ding ki ngai lu na phat chom na e ama hoda ken thil pha ka sei bo da ala lo le ba ke lo da hai mo Pathen phat khal alung sung wa thun sei ta tiu gel thei chu chi chu lagau na to hallelujah lagau na to chu he chu tunin hichip ilung puno sumla paya igo a yung ki man chana wahi ipiham ti aile ema tunia I problem I church le society khat leong kana seita ni phat khat lai chun phat khat lai ke de tu kuma phat khat chukan sei choi pi ka sem ti aile society ho am dan cho kham khama khu ipiham amin chu ga sei da ang kate vanuin angai ji chun hi chu society khat chun lam kai teng le nominate abolowa kei kapande kei president kapande secretary kapande chu kapande mi khu adel chu ipija adelam tele sumun the jong anom madha tho dan chu ti pet forma ko na chu ai lo ai authority khatong chu anam tho dan chu chitwe ta awang Houbung wang chu ti lo dis kei pasara kapande kei degena kapande hichilam ka kapande
lung put long gel lo ding Pathen ei pan sa le Pathen na to da ji ai lung thang pakai tunin nanga dinga ka chigon ipia nei pan sa no mem ipitinga nei deyam tiwang chi ki hlan ngais he chu tunia issue I problem hi ibele le eho Houbung sunguba ihin ko Christian ko sunga boina hi ipyam tale lavishness suma iboina wi lavishness Pathen tut ta a ho chuteng le sum hi lavishness kinop sana pam ti ale ke sum bon hilo Houbung sum ke sum bon hilo na suma ko na thil na chogot banga khun Houbung suman thil chole chun aban chu seida tang kate ke sum bon hilo thilang cha bai baya mantam ta cho di achopa chu ane gu hilo ai wanga chu nop na chu bai bai na chu ai lawal ei sum bon hilo ta minga ka che hite thil khat cho di nga chu na minga na che di chu minga chu ti en ki la ki di chu na che na no nga chu nong na wa chu laptop khat ki zo wai chu Pathen sum Houbung sum iman cha da nu hi eima sum man cha bangin mang the leo hen Pathenin ha ta phathe e bo di hi aban kina hi chu covid lavishness kinop sa na hin aban kina hi covetousness corruption ne gu khanum kit bet ibiham Hechi department hin ama maintenance adinga dangka lak khat lak ni lak thum a department mo pa che ding tuni sang song anin pe o lak khan nen pe o ipiamanam khelo ai chu sanction ma he hiteng chu le hicha chu khana chu keisum bon hillo ani na chu hicha achowal chu ipiaman cha tam Pathen lama na he hite ya chu sum iman cha now Athen na ding la ekita san to wa Pathen phatte e ha bo na ding wai department khana ko na mi khanin accountant ko ma sumang thum teng le pastor secretary head tai te chuteng le achanga la khaning pe oti thelo ding aman chana chu azi ase ding nom chu sanga angai chala sanga la ding sangsom angai chala sangsom la ding achanga ama a department accountant or secretary to hung khom de mini mi thu mung khom de hejiteng chu le aman chai teng le aba nong thum ki ding teng le ipia chom ti chu ki ve chil kit ding ve long ki ve panai tan hecha aman cha na chu study ki bol ki na heche chu apha ati teng la aba na chu sang so mangai chanam sanga ngai chanam kin peki de heche maintenance adinga lakhat ki sumang jeng report skum thun report che ve le chu audit or po chu langni ki sumang jeng aval zo umlo ahling lo zo umlo kito chet jeng chichu iti man ham ti zulung donum tai Pathen di tai ho to isum man cha he achi ho anga ye ke yong pastor kai wanga sum ka man cha khat ve le ke ka na ka thot zanio san skolon chiwa ai le sum ki po hayu ken ka thot chu hizat atam zo ka thot na ka ti thei chu ai lo ale hichang chu hiche kati thei hi chu sum ching te ni account te ni se hello pi chu amang cho jong ki ta ngais chi ji a chu sumai ingol lo diu sumi ikizo sa lo diu
hon sum izo diu hi hallelujah angai da au ma ile migucha na hi ti ka se ke ka ba hi ti ale very good thank God ka kap khale phai hinnan ni jin ka ti cha bullet hilo injection na ke kap kha hi tele dam nan nei ta na to na dinga hi za lang ni hi thei lo ding Houbung lam kai khat chun ni khotha sum akilo thei lo ding Houbung a sum iman chau chu afera ong the na Pathen ni ho nau to ong ki to teng le Pathen in hi chi Houbung hi thagawa jong phathei ei bo diu suma jong phathei ei bo diu development jong phathei ei bo diu kingai luna jong phathei ei bo diu kita santona jong phathei ei bo diu machal na jong phathei ei bo diu ki khel na lama jong phathei ei bo diu hallelujah Pathen thang ba inom hen hezia chu ken ka se auditor pu ko ma ni som cheng na su lu de abon cha audit ki chai sa da ka ti pe ken Pathen covetousness corruption ngai cha dei cha ai lo wala kalwala dei alo negu cha gu paimang ta hite lavishness kinop sana paimang ta hite Pathen in engan se na true worship requires the right master. Pathen odi ta chun apupat ama alam kai ailo ala amakai di ta chu angai chai ibam amakai the right master ibam the heart ilung them chu adia Pathen I ho teng mule But at the atu, Pathen in Hoa, ilung tim chu, I master chu, ilung tim chu, hija chu can say you got upon Hoko, my because the island. Who is your greatest enemy? Nagal million pen ko ham tiakasis. Who is your greatest enemy? Do you think it is Satan? Do you think it is the devil? Do you think it is someone that hates you and that tries to beat you or kills you? Nagalmilen penchu satani saam, Nagalmilen penchu nakido bipane sam. No, never, never. Your greatest enemy is yourself. Nagalmilen penchu nangma nahi nalungsung. Ipiam nalungsung chu. Hey. Your brain tells you that is not good, but your heart says, come on, pick it. Boltang, atit. Your brain says, this is evil. But your heart says, come on, steal it. Gutang, holo bichu atit. Hitin na hotu, hitin na lungtima, na greatest mizu, zovin. Your brain says, oh, I have heard from the preaching that lavishness, corruption is evil. Hey, tuzing ka Pathen du ka nga ya chu, kinopsa, ay lo ala corruption kiti Pathen de lo tia, asaitan na hoin na say pe chu, ay wa na lungtim chen. Khalo bicho, ga na jeng tango, ga boleng tango, tu ni chen ga don jeng tango, kun bon hello di. Hichin na zo thelo pa chu. Hichin na greatest enemy chu. Na zo taka. Hiya chu true worship requires the right master. Pathen di ta I ho dinga hele. Hichi I master pu isunga e pu di pai. Patcha e manu I master hi ding ki pu jang sa dinga hi. Hije chung ka so pite ho. Pathen di ta ho dinga ikigo no ba hile. Isuman chau hi. Hep na in nei po hitin mihem kipana sum mihem kinana sum mihem kita santuna sum mihem kigin motuna sum mihem kingai lu na jong sum mihem kihen na jong sum man tha na jong sum mi na jong sum lu na jong sum din na jong sum hi Pathen lo pi na dingin
ga sing ka te ama Houbung alopi tiu zong le lopi ma hen ke mi hem achan ding do la pa chat ki ti kathanop na he oleba ele phla honam ka he na ma ni ching ba honam ka he tu tua accountant pule treasurer pu he mi ki ta ta hon chu Pathen ka thangwa chu asum man cha ka khol jong le as a he chu ka khol ki pa hon chu gim ta nei bol hon ka ki pa ti hon chu sel hon lo chu mi bang khat chun asawa ko na suman pe chu ma na chu ni khan ni jani kong pe chu sum ki ti yong anei lo chu Pathen na dinga kita accountant nei Pathen ka thang wai na kaskula Pathen in mi thum ei pe chona in tempi hin bum zale na hin akita thei da no ko ama ho zo khun ke audit ei bol ji we Pathen ka thang wai na I kho sungwa Houbung sungwa sumla pa ya di ta ki mangcha kita tampi inei jewin ibon chawa zo inghi diu ikine movin ikita santo nai cheng khana jong ikita diu som khana jong kita diu lak khana jong kita diu kror khana jong kita diu hedeng chele Pathen I ho chu Pathen di ta in ho naw chung do ding hit sun ilhep ta lo diu Pathen ho di ta to sum iman cha dan chu ong che khom teng le Pathen Pathen len ta chu I chan diu Houbung level a jong ima chal diu I khan to diu in sung level a jong ima chal diu I khan to diu lampi zo si a chu ma chal na le Pathen I chan diu ai tai ka sei so the jeng ai wangin Pathen le ma chal na inei te diu ka ta sane Houbung mi te ho bon chawin pa Pathen pa thei bo hen lang taw na chong cha ma te pakai tu ni Jingkah na so in kadin muno to kito apakai Pathen hodi ta le sum thu anang ma nei sei do sahi o pakai Pathen angai te hon angai maya ngai lo ka brain win ka thowin asei aza a het bai kalung tum win jong ei puisa wa ei ri sa thene devin ka bon chawin nang man Pathen nei bo win lang kain sung level wa ka chang level wa Houbung level wa ma chana la khan to na nang ma lo pin he jing ta hen tin Jesu Christamin kataw na hi amen kakipai kipa amin Pathen thu ngei ta le mi hing khat hi naw hin ko a poi mo ta ei sei do pi ji bin pastor pa chunga kipa thu I phung win he aban hi tupon phat tu lai na to ki saya tupon hung hiding hin patichan an ngai su kai tin hi che ela pi di ba doctor mangboy kan ko we Phat phani PJVin conductor pukama ki pathu kan sein kei ke hi le doctor mangboy ke hi in kato na hi le kangbok pi nuya naw sen lo ki kap jo si naw vop ho lo ki kap jo si any vaccination na hi chi hu kei vet sui na hin mi pi hing kuma thamphat ka sei nom che hi le phat kan la na hi cervical cancer ki ti hi na za kha utam cervical cancer kei kaloi nu he le neng ne ma hin na anu hi damo na hin na cervical cancer hin na cervical cancer hola ya ham ti le numeya nawbu nui langa chalapat ko hung ki pan hin na cervical cancer hi India dinga hi second leading most cancer la atam pen hin tua hi ama hi mi private akikap hoyong umintin tua hi government in aman tamzi a hi tua hi plus ama disease burden hi mi pi ho asu boin hi khat hung tamwal je in to government hin free akap di ati in na hi chung changa hi
mi zo se yong hoi ta hi ma sa ki pa ta nom hin ai wangin mi khat je in kitile social media hi na za kha mai thei hin na khat be hin ga thang nge ong in sunga chanu nei na hiya hile ka be yo hi achai chen phatai na ni vein khunung le ne ki si lo na dingin tua hi government in na sata a HPV vaccine ke kap ding hi order a hin lain agam gama gam zo sia hi free a mai ho HPV vaccine hi kap te te ding ti hi school zo se a hi lawa le pu zo sia hi a hin gun dio hi HPV vaccine ki ti hi ipiam itia hi le hi chi vaccine hi Bill Gates in asema hi in war popular control na dinga asema hi he diu kha chu corona vaccine covid vaccine nong chu Bill Gates ma ma in asema hi in hi chi ka bo jong chu to ai mi za ham khan hi BP stock heart attack nga thi hi hi chi banga chu war population control na thei dinga hi chilo hi in sem ke hi in a hi in la hi chilo kap dinga hin se ho hin iti hin se do mi tia hi le hi chi hi cancel na ko na ki ven na ding a hi tia hin sai do hi in a hi in la hi chi hi cancer na ki ven na zo hi tal hi la hi chi lo bi ka bo hi cancer na hung ve zo ding yam ti khana available wa adam do o ma hi zong le khunung le cha nei thei lo ding ti na hi Bill Gates in hi chi vaccine ka na ding a hi Prime Minister pa Modi hi sumi za nam kha hin pia agam sunga ka na thei ding a hi ahin hepla ai time hi ta banga chu Prime Minister pa injong India gam pum pia MLA azo tho ho zo si ama khot noya zo si hi suma hin pia ahin man cha kina India gam sunga hi chi HPV vaccine hi kapsa te te ding hi ahin gun ke da hi ji a chu MLA ho hi henlang a hi lawa hi le Dr. Izad in sai jong le hi chi HPV vaccine hi apa poi ti chu ka hin het sa hin 2009 kuma jo India gam sunga adivasi numai ho mi iza ram khan he chi vaccine test na chu anika ba hi le mi iza ram khan hin thina ani tu in hi zahi khabe ni vela cho kol ho gama UP Bihar la school sa pang ho hi che kap je wa chun a pet penin numai chapang iza ham kha chu thile hin ke Halloween adam modern ki win hi chi a chin sunga chanu nei ne hi a hi le hi HPV vaccine ki ti hi kap dinga ahum ki sai kha a hi le a hi thei chanin ani kap dawin hi vaccine hi kap ding ahum ki tia hi le nu le pa te hon hi thei chana na chanu teu chu ani kap da leo chun ading hi aje chu hi war population control ipi heliong isipa hi doctor ham medical ham yong ke pun Facebook reel a simin hita he bol hin na a Facebook page ayong chu ka number ka pin gang chala clarify nan bol de na bol le file ka bol khum di ka ti khum hin ipi heliong chota bang video hi circulate hung hi in to hi mi pi ha ki kap num pun a hin private a sang som lang mi ki kap hin na to hi ki kap de pa hi strain li hin na strain li zau pa hi minimum ma 4000 ki pi hin private langa sang ki pi di hin to hi government in chi disease burden mi nat no ho gen theino amu pha da hi more than 155 countries in akap sa hitan na chi atha hi pun India hi e ho i vai sa ja hi government in free a pe thei pun chi ja chu to hi free an pe pat hin an pe pat le chho ta bang ril si hung ki si ma to hi mi pi ho azol lep hin to hi chi sei pa hin an sei le ke hi bible a ke sei ta banga jisu in ko hung masanga hi false prophet ho hung de ti ta banga hi ke Houbung a to hung din to kilovin na aman a sei ta banga hi ko hung din do ka sei hin ai wangin any doubt nei le ministry a hell ha khat ho any link doubt nei le ke ko manin contact lang ke choi le chalaya len pharmacy ko clinic to kon hin na cha khu any doubt nei le chho ta bang Facebook apa ki hildi hi pon na authority koi ham he chin koi ham ti apa chu na honin do the he ti khu kan he sa he jinga khu kala para thamkhat hung ki kap di hin to hi chi consent ngai ja hi nu le pa hon hi chota bang video nan mu le ei mi la khu circulate ai eng in to hi kampu pil ngam ki kap num lo ei mi jo si na to hi jinga khu nepali holang ka kap di hin mod bunga yong hin ki kap pan di hin
90 days campaign di hin cha hi free a kipi pa hi chotamang video za hin lung thima dau nei khaule ki cha na nei khaule ke ko manin do the heti kan het sa he ke phat su tan te ki pa e Hello. Pathen Sitlhou pita ngai zuvin ki Pathen Pathen Houkhom ovin tu chana pathe bo hat sunung Pathen thangwai nom han tu teng la tu dai nanna to ki saya e hat diwa lom khosan nei ta yung pon do pe Dr. Mang Boy sunga ken jong ki pathu kain phong e he tu teng la tu ni jingkah phat mun chom hin suburit ho zo se chunga jong ki pathu kain sejin no zo se zalin Pathen thangwa na kain pe na he tôn thái ni ông thung ding Tuesday ni teng le Houbung sungin kin lopi nei zuvin je gol tha kin theng gol tha bolding nunga thingzeneng no si len thang apamin pu thang let len thang thungjang ve nga hi ama gol tha ding hi thái ni Tuesday 17 March ai tan hi tabang hodan thenga jinei thading nunga nei zalun Pathen thangwa na avelin peki noi te uteng le in sung mi ten jong hi che gol tha kina hi Houbung mi pi ki pa ta ilhat pe dingovin ei te movin a hi aphat hi pungsom la khat le ki pan ding a hi ti su kan pon do hi abanin tuni hi man society ki phu do kalkum li thin na hin Ford Foundation Day a hin tuni ni tha Pathen Houkhom hi man society Ford Foundation Day program a iman di hin ki pa ta Houbung mi pi te Pathen Houkhom dia ni tha jong le ki go nuwa ipan so kai devin kain te mun a hi it's a Banzomin Man Society Foundation Day hi ta dung zuzin enjoy senior pastor pum phep khat wang wolen sejin tuni ni thang kai lam Sunday school ki khen 1:30 PM lam le pa te ho Pathen lo pi ne ding wa choi na la chomcha jong ki khom ding ti lam kai na go ngwin pa te ho ka ti he pa te ho pang thei jan 1:30 PM ting ho muna wa choi la chomcha ki khom dinga yong divin kain ko nei abanin Houbung in togon inei la wa kum khat sunga Houbung mi pi an Pathen he nga kin sa puma an ngol taw na ni wei manding tiu he lam kai hon in gon pe udung zuya ahung thung ding Sunday that 22 March ni khoteng le Houbung mi pi akhat wei chan na 2026 adinga an ngol taw na imanding he map kiteng le Houbung mi pi an ngol taw na ding hin hi che azong Houbung mi pi bon chawa khosan nei ta pang so kai dinga ekiut masat theina dingwa tu jingkah kain phone he abanin enjoyin jingkah kai khom masangin ma jong ong ke samphongin janan thain Houbung WhatsApp group in jong ong ke phongin a kho dungzuya Houbung mi pi ki het to lowa kho ki jamat lowa kho omjin tuni jingkah kai khom tu jingkah kai khom ki khen teng le phat chom cha Houbung Emergency Assembly inei dingwa he Houbung mi pi Baptist member vena umlo zo se khosan nei ta ipan so kai devin avelin kain te movin a he Houbung Emergency Assembly tuni jingkah kai khom ki khen le ho in munahi ibol pai deu hi ipan so kai devin ka te move chuteng le tuni jingkah in mai cham thilpe tampi ong lunin chuteng la angol ne si an chang hin to jong mi tam pi omin it's a banin hop som suma hin pe mi som li la li omin mai cham jong in som la ni na hin pen membership fund jong mi som thum la khan na hin pen it's a thilpe Pathen ho na hin polo tha zo se zalin Pathen thangwa na ka hin pen athen soding dikan pu khonin kan koi ta na he ka ki pa e pahinga ta na yute lung sen le ngai lu na dim hing jing hat sunung ka Pathen paka na man to na jing ka chana jong na lung sin na ngai lu na na phat thei bo na ka chan naw za len nang ma akuna phat thei ka chan naw so ma khat chuting le mai cham thil pi ho jong
no in thing sunga Motbung Houbung mi thing te na cha te la ko kan choi lu the na lai je ka ki pon min lo pi ka thang bo ve pakai na man tu na Jingkah in nang man na phat thei bo na ho hin gial do a so ma khat hin pi ho zal na min ka thang bo ve ama ho akuna sumlo pai hong lut ho hi nang mat hong lut na ho nang mat hong lai ho nan su thenga amo adinga thasam no umlowa hi cha amo adinga ki pa na zo hi theina dingin amo zo se chunga na phat thei bon avela na chan dingin ka ta bu na he chuting le pakai na man tu na Jingkah a mai cham nang man phat thei na bu ho zala lo thin na zala mai cham hin sim ho zalin jong na min ka thang bo vein chuting la ngai chat na za chum hin ya mai cham hin sim ho jong pakai angai chat khelam pe wa nang man phat thei na bo dingin jong ka ta bu na he chuting la hat chunung ka pathe na man tu na Jingkah hin leiset mi hin a hun su ga hoi ho akuna nang man hiji ta banga thil ga su ho na nga hun ki choi lu thei ta je na min lo pi ka thang bo ve hiji hun su ga hoi ho zo se jong nang man anei ho nang man phat thei bo jingin lang hiji amo ho adinga jong ta salama jong in chen a apan thei na dingin nang man na phung bu jing dingin jong ka ta bo he chuting le tu na Jingkah ne si an chang hi han lang chuting le Houbung sunga member khat ka hi na wa pi dinga lom ka ki ho na ho he chi hin pho zo se zale jo na min ka thang bo ben he tu na Jingkah pakai nang man na phat thei bo nei chan nau chunga so ma khat hin mai cha ma hin ga hoi ho he ne si an chang ho hi han lang he jong le na mai cha ma hong ki to lu ho zo se hi na leng ka ma dinga kaman cha di o hi ta je in nang man su thengin lang phat thei bo tan ka ti a na cha te la samperin chon set thina kanom lai to bar san theng dai la do pa ko pa Yesu Krista na ka bon che dewa ka thu hi phat chai na lang lung dawin phat chai na la hi lam ka hon hin mo pu pi ki nu vin tin ni pi ta khom na ding hin ta khom zo ding pungul khulam Houbung hung hi ding hi mi pi bon chan ding utin la chuna sa khom hi te Bible a thu mi thu pa chung nung pen zakhat le som gup Bible la he tu pa Athu zo se hin na le so chat na mi thi sa zong thau ke ting tin a se ze thagau mangsa hin do kit na hi Bible thu ngai zun Bible thu nungun mangun Bible thu pa hin na kidang ngai phao vin Bible go kem lo chung nung thu thagau hin na le so chat na hi aman zat zong lei set min sim thei lo ding holin thagau phat thei na kidang hi Bible thu ngai zun Bible thu nungun mangun Bible thu pa hin na kidang milam vai te dinga Bible mei va pha khang tha dan nei lo dinga zong phat na mi chon se dinga hin na le lung ol na te le khang dinga hi bo thu pha pe Bible thu ngai zun Bible thu nungun mangun Bible thu pa hin na kidang
ne ne zo si ba Pathen na ko na mo ihu hinga kapakai Pathen namin lang ang bani uni Jingkah kapakai hitsipon na ho in kuna kisamunahin nang mabacay nang mal inga tao ijingan pahungkal son na dam na katsan na si namin ang bani kapapatid dan nang malaga ang katsan pagka ilam ka kini pa tukaza ay karagaw kapapatid suteng le pagka ichin na kaza ho ako na agaw lamang akipana kalungmona pagka kansi sim to ba ni haha kapan ipan sa pagka nang ma ako na bangko ang ina ngay sa ni Pathen pinadim unin pagka ang ngejin pa missionary ho evangelist ho lungsit na pat hong na hon sungahin pagka buhing na lopi tahi ni ko akisima akal panga nang ma anga nang ma hong sunga pagka ahung na dingo lungsit na kot lopi ta pat na hon sunga pagka nangating pakai ga tok dok na buhinga unna son sit mutima ko na so cha na lopi tamu do na ni din muntin reset ki bol na kem ki bol na ho teng le pakai gaulama nang malopi na dok sang na na dingin pakai missionary ho evangelist o pastor ho napan pinin kataw ni Pathen pinadim pakai Bible Society ho dong nang malagaw ko ni pakai hing na kipa mitso sen ama pau si asim do ka nang matun sot Pathen sam na leng chapa na hina ho pakai ki healthy nelo Pathen amu to ba he to na ding bin ata san the na ding leng lelal ho jeng ndo amu do na pang nge ding Bible Society ho dong ki thu pin din hing kata ni Pathen suti iza kai nang malagaw ting ka nge chen ka zol sunga dam mo be sit na ho pakai ki sum tam ta am be pakai uhing na nei lova pakai don sol le nga mo le lo na chi na thei khop zon sit na hi lova pakai lung sit nang ma asuda pa pangin tin hing kataw he Pathen lung sit ten nang ma hagaw iza kai nang ma mumpang pen katia Vanaum kapau Pathen nalung set na zala hilai mun nang ma ka Houkhom naw abula patna achai ne geya nang ma lagaw the mapui na wanga sunglam polama su boy na I macha amlova zo na chan pha nei pui ta ji un namin lo pi ta ka thang ba nei kapa Pathen lung set ten na thu hi na cha te adinga
ka hin naw le nangma ka kipa sa na wa hung pange ding in Pathen bo a ka taw na te ho jong pakai Pathen ke holung deilam helwin nangma lung deilam zo in Pathen bo pi un tua hi ko muna ko na ki khendo ding kai ta ji wa nangma lagaw theng in tu nilhum ke ya e ching e kai hoi pa wa hung pang dingin e ngai lun ne je ba thya tho kit pa Jesu Christa mina neng kataw ni amen amen